Nɔvi lɔlɔtɔwo miegado egbe na mi. Egbe dona me si ke tso Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ me. Ye mi kɔna miawo katã le egbe ƒe ŋkekenyui ya me. Eye dzidzɔ gã aɖe na nye hã be manɔ mia gbɔ le gaƒoƒo ya me. Le Mawu ƒe nuɖoanyiwo ƒe ɖoɖo nu be miate ŋu agakpɔ Mawu ƒe enya ƒe ŋusẽ ƒe dɔwɔwɔwo le viawo ƒe agbe me. Elabe miawo katã minya be Mawu ƒe nya la alo Mawu ƒe nya gbɔgblɔ la ŋusẽ ɖe le eme. Eye ŋusẽ ya nana be ŋdetɔ dzɔna. Mawu ƒe nya gbɔgblɔ ke Mawu gblɔ da ɖi alo ke Mawu gblɔna. Eye hiã be miaxɔ miatsɔm agblɔ ne nane nate ŋu adzɔ. Nane natɔ dogo le me abe nukunu si ke miedina be miakpɔ ene. Elabe nukunu ɖeke mele afi aɖeke tsɔ wu be Mawu ƒe nya gbɔgblɔ ke wogblɔna la ye me nukunua dona go tsona le. Eye mi kpɔnɛ ye mi dzena si be eya enye nu si ke metso amegbetɔ ƒe enya me o ke bo etso Mawu ŋusẽkatãtɔ ƒe enya me. Eya ta nɔvi lɔlɔtɔwo miaxlẽ nu le Ezekiel ƒe agbalẽ me. We are going to read our passage today in the book of Ezekiel, chapter 37. You can read it from verse 1 to 14 and know what the Lord is saying to those who he has called to do or to do his work. Mele gbogbo bena miaxelu le Ezekiel ƒe agbalẽ eta ame blatɔvɔ adrea me. Afi ma la miakpɔ Mawu ƒe nyagbɔgblɔ si ke wogblɔ eye ŋɖe dzɔ. Amen. Eye Mawu megblɔ nya ko ɖe ayame o. Egblɔe to ame ke wòyɔna dzi. Yeƒe ame si ke eƒe gbɔgbɔ le dzi la, ye dzi ye Mawu tsɔ eƒe nya gbɔgblɔa to eye tete enu ɖe dzɔ. Tete nukunu ɖe dzɔ. Eya ta miayi ɖe Ezekiel ƒe agbalẽa me eye miaxlẽ. Ezekiel ƒe agbalẽ ta woe blatɔvɔ adre kpukpui ame gbãtɔ tsɔ yi ɖe woenea me. Vɔ medi be miaxlẽ mianya akpa siwo tso ne be yaxlẽ naxlẽ tso kpukpui gbã yi ɖe woenea me. Eye natɔ ase gɔme nyuie. Alléluia. Eye dzidzɔ nam be miawo katã mianɔ tum axlẽ lekea. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a donné. Alors, je voudrais tout juste vous dire que nous allons lire aujourd'hui dans la parole de Dieu. Et dans cette parole de Dieu-là, nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Et nous allons lire cela en éveil, dans notre langue que Dieu nous a donnée tous. Nous qui parlons cette langue que je voudrais ensemble lire cette parole de la Bible. Praise the Lord. Miakafumau. Amen. Nyal renami bena eye
Yehowa fe asiva ejinye. Yehowa fe asiva ejinye. Eye ocho Yehowa fe gbogbo kplom yi dadade tagba si yo fu kple ame fuwo. Mawu fe gbogbo va Ezekiel dzi. Mawu fe gbogboa eva Ezekiel dzi. Alors elle agba sam le Ezekiel me. Eye gbogbo ma kplɔ ya ma yi. Teƒe aɖe si ke yɔ be tagba ɖe dzi. Afi ma la wobe Mawu le nya gbogbo be eƒu kuku le afi ma. Ame ƒe ƒu kukuwoe le afi ma. Eye afi ma la ame ƒuwo ɖeɖe koe wokpɔ le afi ma. Eye le kpukui via le gbɔgbɔ le mi bena ekplɔm to wo nu godoo kpɔɖa. Wo sɔgbɔ le tagba la dzi fũu. Wo sɔgbɔ le tagba la dzi fũu. Nu ka wo sɔgbɔ? Ame kuku ƒeƒuwo, eƒu kplakplawo. Eƒu yo gblɔ ƒu la gɔbe agbe megale nua me, nua ku kaka eƒu ɖeɖe koe tsi afi ma wo. Si gbe leke miatɔ gblɔ be le eyɔdo me. Ame siwo ɖi ƒe geɖewo la, womagakpɔ woƒe ŋutilã le wo ŋuti o. Eƒu ɖeɖe koe tsi afi ma. Ne wokui ma, ƒu ɖeɖe koe tsi afi ma. Donc wokplɔ Ezekiel ɖe tagba ya dzi. Fi si ke amekuku ƒoƒo ɖeɖe le. Eye nuɖe va dzɔ. Ye gblɔ mi le fia. Tete wògblɔ na bena Mawu bia Ezekiel bena amevi ɖe ƒu siawo agagbɔ agbea. Mawu le biabia le bia wo hã gaƒoƒo ya me. Aƒetɔ Mawu le biabia ɖe bia nye kpli wo egbe. Le nɔnɔme si ke le ŋkume na wo le gaƒoƒo ya me ta. God is asking you a question concerning the task that is in front of you today. Or the problem that you are facing. Or the problem in which you are now actually. And God is asking you question concerning that. If this can be, or this can change. Le Seigneur, oh Dieu, demande, a posé une question très importante à Ézéchiel. Quand Ézéchiel est devant les eaux qui sont tellement des eaux secs, qui n'ont plus de vie. Et Dieu l'a posé cette question très importante. Si ces eaux peuvent revivre encore, Ézéchiel, et qu'est-ce que Ézéchiel a répondu à Dieu? Parce que c'est l'esprit de Dieu qui est sur lui et qui l'a amené à l'endroit exact où il y a des eaux secs. Quand on dit des eaux, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie dans ces choses-là. C'est comme au cimetière. Alors, la même question se pose à toi aussi qui m'écoute en ce moment. Bien, si elle est venue, c'est qu'elle
etodom fifia. Bien si avana oha kele etodomi fifia le kapopoyame. De fusio la gaton boagbeya. Bien, vraiment, non, non, mais me tout le mal. Alors, non, mais que le coup, il y a un coup de fifia de atom 3. Et donc, c'est que le de Waton Dagbel un petit wa. Et faut se que de atom de Golemea. Le caillou du bord de atom 3 à me tohédéa. Et il ne me faut mais. Et de sope gréa. Mais le victimo. Bien, de agatem divia. Et le dobati. Et il vient de docteur Bonobena. Et donc il est là. Il me carry dans la nave à la porte, à la troque de va à Bemo. De quoi c'est bien donc il t'a entouré à l'eau ma oui question bien ma oui bien de pobena ya gatemu aga na fonua alléluia non vient que nyakaye Ezekiel hatodon tio e nyakaye o yabo oha atodon ti da ma wu egbe non vient Seigneur que Ezekiel dom ne bena apeto mawu se katato wo unto enye afeton tonya mauntonya nyela maunya no mesi kamenele maunya situation God knows which situation you facing now. Or in the condition in which you are now, all your problem, all your burden, everything that's facing you, and you do not know how can you find a solution from them. That's why the Lord is asking you today, brothers and sisters. God is asking you this question too. Amen? God is asking you this question too. Stay. Hallelujah. He asked me, son of man, can this born live? And what was the answer of Ezekiel? Ezekiel said, "Oh, sovereign Lord, you alone know." Hallelujah. Oh, sovereign Lord, you alone know. Oh, afeto jidulaga, orekanye. Oh Dieu l'Éternel, seul toi qui connais cette situation-là. Alléluia. Praise the Lord. Et si nous continuons, Nehemiah, as we are continuing this passage, say then God, you alone know. Then he said to me, prophesy. Hallelujah. Eye magbona Ezekiel bana na gbolonyadi enya gbogbo de like Ezekiel do la glori no be enya gloria e ko be enya li ho mo fe nyali eyo li kle mawu chogo mejeje e wa pe maweli eye nyi mawa eye mo wonu katato eye ma no emela o mo wana ne kasio wana o
Novi lolo woto. Novi lolo nyo. Comme ce sera to sumia si le nya yomea. Ela nyonto. Hallelujah. Praise the Lord. Prophesize. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, sovereign Lord, you alone know that he said to me, prophesy to this bone and say to them, praise the Lord. Aye, blona bena, mak blonya di de fusion. Hallelujah. Dry bones. Hallelujah. Fukukuo. Mi se apeto maufek be. Hey. Mek bobe one se eye Ezekiel fek be olo. Ebe one se apeto Yehowa lo mau unsekatato fe egbe. No ase mau fe enyagboglo. Keye odenu menebe yagbolo. Hey! Maufe nyagboglo. Ye mi glona. Eye mdeto jona. Eno no me trona ne nuo. Menye mian tope nyagboglo. Eye to yombe mau nyagbolo laudo. Hallelujah. Praise the Lord. No vi lo to. Meto tenye gbe la be mai mo ko de nam. E me nyabe amekero le comme ça. Amen. Agobe afeto ale afeto abakofa femawu. Ale afeto jirulaga Bloesi de a fus kukusiaom. Hallelujah. So I prophesied as I was commanded. I prophesied as I was commanded. Ezekiel Yamaglum. Lepe gamen. Que mon papa ploide. Tagba oji la fima ke fisi fuku kole. Eye egloba ye blonyadi. Abele keye apoto chwe denu menebe ya gloine. Apoto pe nyagbo blo. Ye mi blona. Eye no me tonale nusi kantio bledo. Eye ta feto le bia chok bobede. De no me sikene legbede. De ekwesebe atem troa. Hallelujah. De ekwesebe atem troa. Nyare na gblo de mula. Afeto la cho nyare no na gblo. De no me sikele nkume no kapupu ya men. Bena ndene jo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Musa do sile afeto mau jirula gafa enyagboglo ome fe edo ye mtibile nyablole Musa leme. There is a supernatural power in the word of God. In the word of God there is a supernatural power. That's why his name is God Almighty. Mighty power in the word of God. So when we receive that word from the Lord concerning something that we are facing and we could not make it right, the Lord Spirit is with us
to conduct that things through us, that the word that have been spoken by God, we can also speak that word. And when we speak that word as God commanded us, then something will come from it. This is the power of who is in the word of God. Novilo loto. Bible bole bibe tete esike nyasike mo fanya gbolo kenye fanya gbolo eye ezike ha gbolo de efukuku mawomula. Oh hallelujah. Ogbona mi bele kola obetete ndejo nudejo. Alléluia. À ma vie pour nous faut de fukuku siao et tete ndejo nous que jo enye tete Bible a boy ji bona mi bana. Alléluia. Alléluia. Hey bana ala photo yo alo mau bila ho ala mere a photo yo a blo na fusia o enyesi menye Ezekiel le blomno abe ale afeto mau musekatato ale afeto Yehowa blode fusia unti enyesi menye Ezekiel le blomolo kabo mau fenya kele gbogbo fukuku sia o la yenyesi ele gobesema yenyesi. Alléluia. Mate agbogbogbo miame. Ne miagbo agbe. Alléluia. Novi maule gbogbomba yagde agbogbogbo miame. E miagbo agbe. Ya fe elade miaou. Ye miapono no me la tro. Ye fak badjede miaou. Eye non me ye la su asio. Ne gartichi ha maula galo sia minawe. Eye tanovinya nusi kama jema golo tonya ya me konye bena mawfenya gbogloa. Yo kona glona menye mia fenya yo. Ne so mawfenya gboglo abalaka Ezekiel we la fiene. Me gbobe ye Ezekiel nya gblomo ebe efuku ko mi se apeto mawu sekato fa gbesike denune be agbode mi awuta mi gbagbe hey eye o gbagbe e o toro fa foji e du konya dilonye apeto gble yibena ya vu mi afa nukao mi afa eyodo e ya gbagbe ya de mi dogo cho yodo me eye mi ya na mi agbe ya na be gbogbo yi la gere mi ame ya na be totro la vague now agbame now ya na ba to si am to here na ala nye ye fo subola ya de gbe fa e nya then to call la fisiafi wa se na o fo de popo no mi nye me tibe na senusia gobe be ma fo nya ko ye ogbona mo fo nya gbogbo ye mi gbona nkunu jona menye mi afa nya yo enyare kamela siwo nyare kamela sinyo mo fa nya ko hodel menawa ye glomele na o to le gapopo yame ne sela o ha chomo fa nya na gblonya be gbogbo le chiu be gbogbo kokole chiu mawa won kuna gbomelo to to la vagbome le wetri yamanile ne chomo fa nya o so ma fa nya gbogbo chole chole nu fomla chole gbefa demla tututu de enula ala pon kuna gbomelo ma ole yo be senya yawo wori pepe kwa me fa la gboma da be ma fa nya de kakoi enyali enyama yo mo gbola na kam to jona o bo na gbola no kunu jona avec ko bebe enyama to wonu sianu enyama do bela moto wala ka si wona lo
ta na benya le nobo ne na gble mo pe nya popla ne nomo ne ocho no be na gble kwa na gble akpon kun na ma jo ma ha kun na jo ma o ne yirawo ne ka yiro ka be na se yawo de Kristo Yesu bon ko akpe na mi be mi no klim e ye mi sen de ko me ma o popo ko ko akpe mi atibana ya won kido ne ya ne va ne kata na jiru popo de Kristo Yesu. Amen. Oui, David, il est tout.